Ke komiti halor ke roster sistem bala clear de menteri beri kami ke terat ke kot ke kia ke sarkar jela ke Dr. Amperin Lingdo kalau ong. Bahkan pa ke jing ai jing mut jengka syak ke sarkar jela ban syak banyak keren ru ya ke reservation policy kumbala dawa da ke Voice of the People's Party hakani ke komiti. Habak keren sikilat patai kubur hidin ke jing yalang ke komiti hak ke nok paiski jok arp kandai teri ujemang arjar pulai ke Dr. Amperin Lingdo kalau ong. Baka jing keren ke komiti halor ke reservation policy ru kandai ru da ke jing don lang kiwe kiseng san hima ke jela ke taru lada ke sarkar jela kan ai ya ke rai. Kalau ong baka komiti kan pa ke kaipot jong ke jing yalang syau menteri rangba ke jela Meghalaya ukonrat ke sangma hakani hi ke janmit. Kumban syukudau baka Voice of the People's Party ke khlam wan syakani ke jing yalang namar ke jing keren ke long halor ke reservation roster halor ke jing penbet ya ke reservation policy. Halor ke ni ke jing dawa penbet ya ke reservation policy u presiden ke VPP bad u MLA ke nongkram uba Arden Miller besayumat udang don hapren ke jing syak tekan klembu por ban dawa ya ke sarkar ban penbet ya ke reservation policy. Nakaliang ke jong ke komiti hadin ke jing syong jungi mentan ke janmi sau beji haka office jong ke secretariat jong ke sarkar nilai shim ya ke rai halor ki kat tu kat ni ki bentang jong ke jing ya khana halor ke roster ka badai kata ke rukom pentrikam ya kata ke reservation policy kumba kalong ni menta barok ki political parties ki belasya long member hakani ke komiti ke jongi nilai kendo panyam nerjing butlang ki paralok jongi na ke GNC na program yetsu kila attend ni ke jingi lang jongi da ke video conferencing nilai rai lang barok ki parti ki bawan jongi jingi lang ba ya ke roster ke bakani ke sarkar kala pentre kam ya ke reservation policy ladek konsultu dengan political parties baru baru ki political parties kila ay yang jingmut ki jongki katu kat ni ki bang nang penbha susu yang kata ka roster but ngin sapha ye kini ki jingrai ki jongki sya sarkar sya honorable chief minister ba un shim yang kita ki jingrai ki jongki halor kita ki kendon bro kani ke komiti ru kasno ba kadai ke komiti ka badiman aina lang ya baro ki political parties ki badon hakani ke jela ka jumi ki wan simbentalang hakani ke jingya keren ne kasni nilayo ya ke way ke chiti na ka PPP no president jo ka PPP makimna wan siya ke jingya lang nakadaw ka bugilay ko ini mangingis no malesi kaladay ko po ya kami ka komiti bahkan ay jingmut ya ke sarkar jela jungi baka dairu lesin mensyairi bangin aina ya ka Voice of the People bahkan konsultu ya kata jingdon kam ban lesi penkela ya kata state job reservation policy di habangi na play ya kata jing ya khana syak kata ka thongpan bat syak kata ka kendon pan kan long ru ko badon kam ini ban syak lang ni ki wede ki political parties bakinya ai jing mutlang next ni ki political parties ki lakren om tang sapang ka roster kani ki jing lang bajungi ka kren tang sapang ka roster kalak ta ru ya ki ka tu ka ni ki mat ki badon rengkat lang ha ka reservation policy ngidi bun kan mau ko wei ka reservation policy ka de ka tenrai roster kadai tang kumno ban peniyat ya kata ka reservation ka kami bat ka khon bat ladangi ha pan sim yu kanu karai ka bandon ka jingta ya ki pateng ki banwan don kam ban ai ya kata ka lenti ka lar ya baro ki political party bandon batalang ngin pha ya kali ka jing sngo ka juni sya ka sarkar jela bat ngin request ya ka sarkar jela ban place sakhndet itai jingkham banginyo bania island pat saya ka Voice of the People Party bahkan ra ya kita kijing yo i bat kijing shem bat kijing snow kijongki halor ka de reservation policy next ni kiwe ki political parties ki laya play lang ya kata nilaya keren ni ya kita ki mat ki ban kata mat kimla ban keren
Sipang ka roster ada pinteran sipang ka reservation policy. Tingin sa pelong biang ya kan kejilang. But ni daya aware. Ya ka voice of the people party bahkan semua kawan man syakmat. Ngin pang jingbe, ngin pang hukum. Namar kani ka kapiti nala di kam don ya kata ka mandate kani ya kata ka authority panshim ya kum kita kirai. Ndre ngin da ra ya kani ka suggestion jugi syaka sarkar jilla jugi pat ni kemet ngin kermen maka sarkar jilla hu kan sya ingiru bangin sya ya baro ki political parties bakin wana kimla bandan ko wai ka political party ko ban ngin tre kajing rai jungi ka numlong ka ba kajing rai jungi ka numlong ka ba pura hap ai ni kala iki batla ki kisngau ba kimla bakin discuss ka roster policy namar ba ki kwa kren shwaya ka kami kapag reservation policy tingin ne ilay kren ti ilay pur ki kana ki jungi shi ki bun banta jung reservation policy tingin ai lat bat ngin ngap ya kata kajing ai jingmut namar khadu ya wai ni kwa bantay om tang pasokar ke badan bentah kani ngatharai baro ki political parties ki don kam bandon ktila bat ngatharai chief minister undang pun kre ki jingelang bat ki stakeholders ki nong shim bentah ki nong jok snow ki balai sekin ki lawan ai jingmut namar si se bo pikta ya kani dei ban kta la kan ta jing bah ka ban ne unsnen ditang ni kwa lu banda ai ka karwo Show President Jong ka voice of the people party lada long kabala ngi baro ki parties ni lai show ne ka sngi ban ya theory ka ni ka ta ni kwa e phiru ba phin don bentalang hakum ka ni ka jing shim rai re kan long ka jing shim rai ka bang bit ka bang bia sngau ha one shaka jing kren ai jing mud ya ka ni ka committee bat ni kermen pakai sarkar jelaru kan sengap ya kata kecing keren kecing ajing mut kecing nak benta kecing halang jong ki pateng ki banwan ha kan ni jelaru do kecing kadai puntahi namar ni yui ba kadon ko bai ko political party ka pas ngom don kam nginne ngilayaya palat ya kata karosta ngilaya keren ti kibi mak ngilawan lang Mat kibi ki wal na katay ka reservation policy kung mga ong kabadikat kabi. Tinaka ka daw, lesi, banha. Ngin ong yung honorable chief minister, ngin ha ya kata kamay news, pangilaya de bray natin. Pero kahit ki political parties ki bawan madaten, pero lang tumi nagang against kilaya don lang. Don kam banya don lang hakup kata kamay. Ay, mangin kira. Namar ngin net lang dong ka term of reference ban keren Jepang ka reservation policy. Tang namar po pi keren Jepang ka roster pi hap keren te Jepang ka reservation policy.